Shubor nakaslem jong udongsan hima. Nakabentai ki janpong juti tiaring bat ki wede ki jingdon kam hakador kababebha wanchika yo India kabadon hamaulai nongkwar. Keseng United Democratic Party ringkat bigirang bak senang gibran marjan bak barik poin hakabala temu ban senai ke shopping mall kilapan pawe ke jing persyak ke bejur dak boong bagani ke jing temu kandang penseni udor ke jing tanat jogani ke jaka bar kejo ke poru kandang wanra susu ke jing deng kali ke bakum kandang bak shlong ke lamat agini ke por kilai jumut bayagani ke jaka de pendun kam hakata gorkom ke bala ban pensa nam ke jing tanat bar ban kring ke breu kamtam ke bawan shabar hadian kani ngin se syong mengi ni mentangin via page gini jaka ngin inspect ini jaka ngin lit page hadian bangi i malumala gini syong lane ngila banya page baru gini syong banya perkhat ke ai ke bangin ai jingmut ci kesokan hangi ngis ngau baban buo ya kata ke iconic park hangi kejaka syong kai ke ba nongkumno hatam ke ba Don buon kiai tengi semua kapak yang ni ngi mengai ba jemino ngi semua ba kalong kapamde tengi nya sngap asibet sana kirang ba sunong kia sungung kumno kini aji mut lang maki hendai nak ai ke bangila yo feedback nak ai ki jing ya kren ki jing ya phone ki jing iMessage ki jing ya kren jungi harum haneng bat naki jing ya slok ke bangila yo kini gisngi buon hi gisngau ki babun gisngau ba hang ne bandon ke jaka songkai lane ka pak ka bagiong jaka yat kai kanum long tau kolong bakani ke jaka kalong ke jaka ka ba khamrit ka he kata ke lady hydri park ka bagiong ka phan nong light hydri park kaladon ni hajan halendet nyo ka sibil ka don ka tu ka pak ban le yu pat sakoi ka pak Tengah thoru apa kot kubur nang ni hanan polok subong ang jingjang lapoi nan jingjang lapoi nan polok ro kodon nang ti kecaka ka ba mo ba internet terkidan pat ki bong ban penlang hang ni ru kecaka ka banya tem banya put banya rwa ya siau ngidon hang ni ka State Central Library ngidon ka ulu hang ti fifth ground nang ti mo ketuka talang te bat ni don ru hani hajan jungi ke swimming pool ani full solution kamut ban penbiang ban penbit iki babuan ki jing e jungi nang ni la ongi fi ka wai ka di civil hospital in is ka problem yung ka one ka baar ban penkelut iki ni ki lively ki surok triangular roads gini dibaya kenduk lang dah keba aino makin ya rung ya langkum tu and fro le lang ndai syu ban sia kelan mengi haju silong jongi kalong ka internet ya badan ka lat kaliti ban pen internet susu ya ka silong balengim le ya kata meneng la keren baklami silong times gong ba ka don ka jaka jong ke MTC hang ka police bazaar kan la long functional kan ka ISBT namar ka thi ka de ka commercial area balem sina ka shopping mall hang ha MTC premises kepada Police Bazaar. Mereka ni pada ke belong ke jaka pedeng. Road cong ni ke jaka, ke don ke hospital, ke don ke jaka puli, ke don ke state library, ke don ke park, ban kumta tertel. Tengah asko ba, ke ni ke kabuk sharing ni. Ban kampen internet susu ya ke ni ke social long. Insna da kata ke jing ai jingmut jong kini ki start ban wanra ya kata ke architectural design kaba paka bah kini ke jaka nama ki brieg bawan na baru kini i ke jing tanat kini ke jaka bat ha jo kapur ki nong song snong jong kini ke social long bat kini ke jala jongiru kin khamsuk kale kawan ke kin yo sibun ru ki jing mentoy na kini ka design kaba kabalale nakaliang jong iba aiban mokro bat nakaliang ka form ki lagi dia nakaliang jongi hitengi persya kini ban snai kini ka shopping mall bagi kwa ban kentui ke sarkar ke pemerintah ba nakaliang jok karu bahkan sengap lang ya ke jing pensngau jong bobun malang jong ki kenhon ki bapir jong ki riu simet jong ki rang mak sinong ban pen itelat
penwandur ya kena jaka hakarukom ke badai bat hakalenti ke badai sudan tang indon king monoliths indon ke jing penek ya kini ki old structures ki badan hamni bat kumta ter tekan don ru ka parking tiki bon ba ki jing mentuai ke bangila banyo na kani ke structure dan ke architectural design boleh na kaliang jong iba aiban mau pro bat kani ke firm ke ba ia don bentah di hadian katu kan ni pedang ya sngo bahaya kan ni ke architectural design ban bu na serut bat ban wara dekat shopping mall dia nak yang kejongi wala officially kum ke party ngimpat yo ban ya keren ban ya discuss pa Dia kay ke penlong pada kamtam pi bidan po sarkar balik hadi ni sawat kumne ban penflor pau ke ta pi ladang idan makna haka sarkar mo kadi ke coalition abang idan makna sarkar ke scam Henry kajing ajing mut ngilaban ai kalong kumcu kan pakai long yang long sem kalau bandon ke differences kalau bandon ke jing affair jing mut la si hang ni hang tai apa deng ki khot jong long yang long sem de kalong yang long sem ka kalong ke scam nanti ke jing ajing mut pada jadi banyak pediang lang kan tingiru kum ke pol ke parti ke parti ke bahaya dan ke parti ke long over and above individuals di kum ke parti ke bahaya adian bala pensngau ni ki babun balang tinggi snow ba nakal yang jongiru ini man pensngau kan ke sorka man pensngau kini ki nong elam jongiru di badan ke sorka ba hakabai dei ba ka shopping mall ngin ya kentat ya kani ke jing persyang mo nang ni nang tai ban sna shopping mall andai wanra ya kata ke architectural design dan ni ke iconic structure ke ba khampaka mo ke ban yarap ya ipat ba nok snong jong kan ni ke sor jongi ba Penat Kalau sarkar bukan dek kata Karena shopping mall hamil termut Bolong ni gini orang bak Jadi kami ya kadang Ketikdan ni Kadang PKI keba Ayo terlalu lagi nak Pengekam Ini tenat je kan dia Ini kan baru poin ni Ini tenat je kan dia cakap Kita berkelong ke Asia Keba isongkun Buat keba tenat Aduk kata atas Dia kan soslo ni dia belong keba itiang Kenang ba Kibri guna ba Kum kitoris ki bawan hang nero lagi we kiri pakai ki wan kini yo pan ni ya kana snong ni lagi syak snong ko tanat kejaka ko tanat waktu ni tanat sisa don ki fountain nang ne potrisna ita mini mo ki fountain ki don ki jaka songka ki tanat don belong hi rong ba mentan kita ye je pakai yang di buat itu ni ya shopping mall te dan le info na da sna Bukan istad ya ka traffic congestion no. Marba it's a walkable distance one lang ne dia nan polok. Kan don ka kan easy ka traffic congestion ki parking ko abandon kan ne.